Aberystwyth a Declan Walker. Cychwyn y gêm. Mlaen. Tuag at Rediad Walker gael chlirio. Ond y gyfla, buan i am Adi. Rhwydo, ond y Llyman di godi. Ochr bella'r cae. Bron i Aberystwyth efo 20 eiliad. Mynd ar y blaen yma. Wignall. To cefn mae Packer. Wignall yn mynd heibio i Edwards. Dyna draws i Rob Hughes. Ar y droed chwith. Chymanu hi. A'r bediad wych gan Terry McCormick. Hannar cyfla. Bakare yn ei pŵl. Bakare chymanu hi. I gornel ycha'r hwyd. Cic rydd o'r safon ucha gan Michael Bakare. Trydydd gol o'r tymor iddo fo. Fyny tuag at Amadi. Rob Hughes allan i Bakare cyfyn yn ôl i Hughes. Rediad Michael Wilde cael amseru'n berffaith. Symudiad gwych gan Ceicona. Wilde, blaen troed. Heibio i Terry McCormick. Yn y funud ola o'r hannar cyntaf yn dyblu mantais y tîm cartraf. Symudiad godidog o un pen y cae llall. Ceicona wedi dangos o'r yn gallu chwarae pêl-droed einiadol yma un o'ma. Bakare wedi gadael hwnna. Bydd o'n cam sefyll ar unrhyw lathan. Bakare chymanu hi, wedi taro'r postyn. O siawns gen i fod Bakare yn cam sefyll yn y fan yna. Na, mynd ar dyfarnwr Cynnorthwyl. Crymanu'r bêl yn gelfydd heibio i McCormick. Edwards i Walker. Eisiau'n brygwysa Danny Holmes. Tacal gan Holmes. Tafliad i'r tîm cartra fydd i. Mae Holmes wedi cael anaf i'w Ben Glyn, dwi'n meddwl. Cic hwnna di defnyddio'r tri eilydd yn gynnar. Heno ma'n y gêm. 12 munud sgynnon ni weddill. Cic hwnna lawr i 10-1. Oherwydd anaf i Danny Holmes. Edwards. Postyn bella mae Declan Walker. Yn disgyn i Walker ar y foli. Walker! Arbediad da gan Danby. O'na cic o'r smotyn. Oes, ma' yna. Yn wir. Tackle hwyr ar Amadi. Wrth o baratoi'r gydio am y gol. Walker yn ebyn John Danby. Arbediad o didog gan John Danby. Yn cadw record o beidio ildio gol yn ystod y tymor yn fyw. A fydd Andy Morrison yn un bodlon iawn ar arbediad na. Baines i Jones. O, nôl i Wes Baines. Taran ar y gyd gan Baines. I rithrodd George Orani mewn i gau Wes Baines, ond oedd ergyd rhy bwerus. Cath o glincar os oes dwytha, a wedi clincar eto heno. Ail o'r tymor iddo fo, yn anffodus. A siwr na gol gysur fydd honna. I've got to be absolutely delighted with the result because, you know, I think this time last season we had 6 after 3, we've got 9 after 3. So it's a fantastic start to the season. Yeah, we can be better. Yeah, we can. There's so many things we can work on, but you know, I want to give the lads credit, you know, for getting through with 3 points, you know, because it's so easy to, when you're so comfy in that game at 2-0, you know if you get the third, then it could be any score. But you know, they kept going, and you know, with the kind of freedom they had in that last 15 minutes with the extra man, it cost us a few problems, and so you know, I'm really pleased with the result. You know, the lads have put a shift in, you know, they've given me 120%, and sometimes that's all you can ask for. You know, you're playing against a full-time team, and as you say, when you switch off against them, you get punished. And for a 10-minute spell, that's what we done. We just switched off, and they punished us. And you know, another night we could have got back into the game, but unfortunately, we never tonight.